Seward's Folly, ubujiji cyangwa se ubucucu bwa Seward. Iri ni ijambo ushobora kuzabona kenshi mu bitabo by'amateka bivuga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni ijambo ryavutse mu 1867 igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguraga leta ya Alaska ziyiguze n'Uburusiya. Amerika yaguze ubu butaka ku cyemezo cy'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe witwa William Seward. Ni igikorwa benshi bagaye cyane, banagihimba amazina menshi nka Seward's Folly, Seward's Icebox na Seward's Polar Bear Garden. Aya mazina yose bayahimbye bashaka kugaragaza ko nta gaciro aha hantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguze hafite na busa. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguze Alaska miliyoni 7,200 by'amadolari ya Amerika. Uyashyize mu gaciro k'idolari ry'uyu munsi yaba ari miliyoni 150 z'amadolari. Icyo gihe Amerika ihagura ni nkaho rwose wavuga ko yari iguze ikintu kiraho kidafite agaciro. Batekerezaga ko ntacyo kizamara. Abenshi babifashe nk'ubujiji kubera ko nta musaruro uzwi waturukaga muri aka gace ka Alaska icyo gihe. Ni ahantu hakomeje gufatwa gutyo kugera ubwo byavumburwaga ko Alaska ari agace k'ingenzi cyane mu birebana n'ubukungu, gakungahaye ku mutungo kamere urimo zahabu, imbaho n'ibikomoka kuri petrol. Icyo wakwibaza niba nta muntu n'umwe wari uzi agaciro ka Alaska igihe Amerika yayiguraga. Amerika yabikoreye iki? Ikindi, kubera iki haguze ku giciro kingana kuriya bikagera naho abantu bose by'umwihariko abanyamerika banenga iki cyemezo? Uburusiya bwo kubera iki bwagurishije Alaska? Reka tubivugeho. Uyu munsi biragoye gusobanura Amerika uko yari kubimeze iyi bidafitiye leta ya Alaska. Ni leta ifite ubuso bwa kilometero kare 1,700,000. Niyo leta iri kure ya Amerika kandi ikaba leta nini kurenza izindi zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yihariye 16% by'ubuso bwose bwa Amerika. Niyo wateranya leta eshatu nini muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo California, Montana na Texas, ntabwo zangana na Alaska. Alaska yakomeza kuziritwa mu bunini. Iby'ingenzi kuri Alaska ni uko ituwe n'abaturage 730. Ntabwo ari benshi ugereranije n'ubuso bwayo. Iyi leta kandi abanyamerika bakunze kuyita The Last Frontier. Umurwa mukuru wayo ni Juneau, naho umujyi munini ukaba Anchorage. Ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mu 1959 nibwo aka gace kabaye leta ya 49 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Alaska ni leta idakora ku bundi butaka bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntaho bihuriye kubera ko Alaska iherereye kure cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ahubwo ihana imbibi n'inyanja za Arctique na Pacifique, igahana imbibi kandi na Canada mu burasirazuba, ikongera guhana imbibi n'Uburusiya ku gace kiswe The Bering Strait. Bitandukanywa n'intera nto y'amazi. Iyo uhagaze ku butaka bwa Alaska, Uburusiya uburebesha amaso. Hari n'ibitekerezo bivuga ko ahantu mu myaka iri imbere ibice by'Uburusiya na Alaska bizafatana. Mu yandi magambo, nubwo Alaska ari ubutaka bwa Amerika, Uburusiya nibwo buyegereye cyane kurenza uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyegereye. Mu gace ka The Bering Strait, ubutaka bwa Alaska n'ubwo Uburusiya bitandukanijwe n'intera ya kilometero 82, bikaba na kilometero 3.8 uvuye ku karwa gato ka Diomede kabarurwa kuri Alaska, ndetse n'ikirwa kinini cya Diomede cyo kibarurwa ku Burusiya. Kuva muri Alaska kugera Washington harimo intera ya kilometero 2,500, kandi nabwo ubanza guca mu kirere kitari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta gace kagizwe hanini n'ibice bidatuwe, imisozi miremire, amashyamba n'ibindi. Hari urubura rwinshi. Amateka ya kera agaragaza ko iki gice kuva na kera cyari gituwemo n'abasangwa butaka. Imyaka ibihumbi Alaska yari iwabo w'ubwoko gakondo nka Inupiat, Yupikite, Athabaskan, Tlingit, Haida, Aleut n'abandi. Aba umuco wabo ujyana n'imirimo bakoraga yo guhiga, kuroba, ariko bakanamenya kuba ahantu hagoye kubera ikirere cyaho. Guhera mu 1741 kugera mu 1867 nibwo Uburusiya bwagenzuraga Alaska. Abavumbuzi b'Abarusiya nka Vitus Bering bahageze mu kinyejana cya 18. Abarusiya batangira kuhakorera ibikorwa byabo bitandukanye birimo ubucuruzi. Nyuma mu 1867 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaguze Alaska n'Uburusiya kuri miliyoni 7,200 by'amadolari. Ni nabwo iki gikorwa cyiswe Seward's Folly, bavuga ko ari ubusazi kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata amafaranga angana gutya zikayagura ahantu bigaragara neza ko ntacyo bazahamaza, ahantu h'urubura gusa. Bavuga ko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Seward wafashe umwanzuro wo kugura ubu butaka ngo yakoze ubusazi
nubwo kugura iki gice abantu babinenze, mu myaka ya nyuma habaye ahantu h'ingenzi cyane n'agaciro bitagereranywa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubukungu bwayo. Umutungo kamere wa Alaska urimo zahabu, imbaho na peteroli byavumbuwe nyuma maze bitangira kubyazwa umusaruro, bituma Alaska iba umutungo ukomeye cyane kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi Alaska niyo leta nini ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ifite uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu n'igisirikare cy'igihugu. Hari abibaza impamvu Uburusiya bwemeye kugurisha Alaska kuri Amerika. Hari n'abibaza impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeye kugura Alaska kandi bazi neza ko nta kamaro gakomeye izagira mbere yuko havumburwa umutungo kamere. Reka tubivugeho. Uburusiya bwagurishije Alaska mu 1867 kubera impamvu z'amayeri, ubukungu na politike y'akarere. Impamvu ya mbere yari ukwangirika k'ubukungu. Mu 1800 ubwami bw'abami bw'Uburusiya bwahuye n'ikibazo gikomeye cyane mu by'ubukungu. Ubukungu bw'Uburusiya icyo gihe bwashegeshwe cyane n'intambara yo muri Crimea yabaye hagati y'umwaka w'1853 n'1856. Crimea ivugwa ni iyi ngiyi tuzi n'ubundi yongeye kuvukamo intambara mu 2014. Byari bigoye kugira ngo Uburusiya bubone uko bwita kuri Alaska ndetse bunayigumane kubera ko ibintu ntabwo byari byifashe neza. Uburusiya rero bwari bwakennye kandi Alaska bwayibonagamo umutungo wabutabara. Uburusiya bwari bukeneye amafaranga maze bufata icyemezo cyo kugurisha Alaska. Ikindi cyatumye Uburusiya bugurisha Alaska nuko byari bigoye kuyirinda ibitero. Uburusiya bwari buhanganye n'Abongereza bari mu bice bya Canada, bifuzaga gukomeza imbere berekeza kuri Alaska. Ibi byateye impungenge cyane Uburusiya, butangira gutekereza ko Ubwongereza bushobora kubafata na Alaska ntibagire n'ifaranga na rimwe bayikuramo. Iki gihe Uburusiya bwari inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ureka iby'uyu munsi. Ni nayo mpamvu bwafashe icyemezo cyo kuzigurisha Alaska. Abarusiya batekerezaga ko ari ikintu cy'ingenzi bakoze. Ikindi utakwirengagiza cyatumye Uburusiya bwihutira gutanga Alaska nuko iki gihe nk'uko twabivuzeho mu kanya, Alaska yafatwaga nk'agace kadafite agaciro. Zahabu yaho n'ubundi butunzi bwo munsi y'ubutaka byari bitaravumburwa. Alaska yafatwaga nk'agace kari kure y'Uburusiya, agace kibasiwe n'urubura kadatanga umusaruro uwo ari wo wose. Indi mpamvu yabaye yo gukomeza umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari inshuti. Uburusiya bwifuzaga ko umubano wabwo na Amerika ukomeza, hanyuma bagacubya imbaraga z'Ubwongereza. Iki gihe Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari abanzi, kubera ko Abongereza nibo bari barakolonije Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi bishimangira ko Uburusiya bwabonaga ko nta ntambara izigera ibaho ibushyamiranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ko abo barwanaga ari Abongereza, bangaga ko Abongereza bafata aka gace, bityo bakaba begereye Uburusiya. Niyo mpamvu bahisemo kugurisha Alaska hakiri kare kugira ngo bahagarike urugendo rw'Abongereza rwashoboraga gusatira Uburusiya. Izi rero nizo mpamvu zatumye Uburusiya bushyira ku isoko Alaska. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari impamvu bemeye kugura aka gace. Mu gihe Uburusiya bwari bwakennye bushaka kugurisha aka gace, Amerika yabibonyemo amahirwe akomeye yo kwagura ubutaka bwayo biciye mu mahoro, atari mu ntambara nk'ibyari bimenyerewe muri icyo gihe. Kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugura Alaska byagabanyije imbaraga n'ubwiganze bw'Abongereza mu majyaruguru ya Amerika. Ikindi cyatumye ubutegetsi bwa Washington bugura Alaska ni ukubera imyumvire bise Manifest Destiny. Abanyamerika bari bafite gahunda yo kwagura ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu bindi bice byo ku mugabane wa Amerika. Alaska rero yari igisubizo nubwo nta bundi butunzi bwayivagamo. Nubwo byumvikana nk'aho amadolari Amerika yishyuye yari menshi, gusa iyo urebye neza ubona ko atari ko bimeze. Kubera ko icyo gihe Amerika yumvaga bihendukiye. Kwishyura miliyoni 7,200 gusa z'amadolari ugahabwa Alaska yose, bavuga ko nta gihombo kibirimo, kandi nabyo biri mu byatumye bayigura. Alaska mu minsi yakurikiyeho yabaye igitangaza, bimenyekana ko ari ahantu hakize cyane kuri zahabu ndetse na peteroli. Byamenyekanye kandi ko harimo amafi, ko hari ibiti bivamo imbaho z'agaciro n'andi mabuye y'agaciro ari munsi y'ubutaka. Alaska kandi kubiri mu biganza bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byayifashije cyane mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi yose ndetse n'iy'ubutita, kubera ko byatumye Amerika iba hafi cyane y'Uburusiya, inagwiza imbaraga mu turere tw'inyanja za Pacifique na Arctique. Amateka ya vuba ya Alaska avuga ko hagati y'umwaka w'1800 n'1900 ari umutungo kamere uri muri Alaska wavumbuwe. Ni ibihe bise Gold Rush. Bikimenyekana byatumye aka gace abantu ibihumbi bakimukiramo kandi karamenyekana cyane. Alaska yaje kuba leta ya Amerika ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mu 1959, iba leta ya 49. Uyu munsi Alaska ni agace karimo umutungo kamere n'ibyiza nyaburanga. Harimo inyamaswa zitandukanye
cyane ko hari parike zikomeye cyane nka Denali, Glacier Bay ndetse na Kenai Fjords